Il-Gvern se jżid l-għajnuniet finanzjarji għall-startups. Dan tħabbar mill-Ministru l-Ekonomija u n-Negozji żgħar Silvio Xkembri waqt attività tal-startups organizzata mill-Malt Enterprise. Il-Gvern se jkun qed jolli lotja finanzjarja għall-startups bl-isem ta' B-Start, Business Start minn 25,000 euro sa 200,000 euro. Barra minn hekk, il-Gvern se jkun qed iżid l-iskema ta' għajnuna ta' self lil kumpaniji tal-startups bi proġetti innovattivi se jitilgħu sa massimu ta' 800,000 euro li 400,000 euro minnhom jistgħu jkunu għal spejjeż operattivi. F'din l-attività tkellimna ma' Walid Sultan Midani li huwa l-kap eżekuttiv u l-fundatur tal-kumpanija tal-lob diġitali Juran. Din l-startup infetħet sentejn ilu. Huwa qalmana kif ir-raġuni ewlenija li fetaħ f'pajjiżna kien minħabba l-inċentivi tal-Gvern u l-għajnuna li sabu mingħand il-Malt Enterprise. Decided to come to Malta because of, let's say, three main pillars. The first one is the ease to do business. It was swift, it was easy, very soft landing we did. The second part is we got some kind of financial support, and this also attracted us and helped us move quicker. And the third part is actually, it's nice to be in Malta too, for the lifestyle. We are a startup and we are not just searching for only business, but also for a way of living. So this is why we are here. Waqt din l-attività virtuali, il-Ministru Silvio Xkembri qal kif il-Gvern qed jgħin l-startup b'żewġ inċertivi ewlenin u qed jixpruna sabiex jgħinhom. Il-Ministru Xkembri semma l-investiment ta' aktar minn 100 miljun euro fil-Life Sciences Park sabiex il-kumpaniji jkunu jistgħu jinvestu f'pajjiżna. Bħala Gvern irridu nagħmlu aktar faċli dak li jkun biex intuħu aktar kuraġġ, kemm fejn jidħol financing, kemm fejn jidħol ukoll għajnuniet diretti, kemm fejn jidħol mentoring, kemm fejn jidħol accelerator programs, kemm fejn jidħol infrastruttura fejn akkomodaw. U dawn ma kollha proġetti kollha inizjattivi li qegħdin nieħdu f'dawn is-snin ukoll mod partikolari f'dawn l-aħħar xhur anke bl-investiment li ħabbarna fejn ħankunu f'pożizzjoni nistgħu nakkomodaw issa il dawn iż-żgħażagħ li joħorġu b'idejat innovattivi li jkunu jistgħu jagħmlu suċċess ġewwa pajjiżna.